dan, današnja tema je Open Space koncept uređenja interijera. Moje ime je Svetlana Brkić, ja sam arhitekta i vlasnica biroa SB Project. Open Space koncept podrazumeva otvorene, fluidne prostore koji korisnicima omogućavaju viši stepen interakcije. On je rezultat savremenog načina života koji je doveo do ukidanja granica između privatnog i javnog, stambenog i poslovnog, otvorenog i zatvorenog. Kada je reč o uređenju prostora, to je jedna od najvažnijih prekretnica sa kraja 20. veka. Termin Open Space vodi poreklo u arhitekturi moderne i odnosi se na organizaciju stambenih i poslovnih prostora. Kada je reč o stambenim prostorima, dolazi do spajanja prostora za život, rad i slobodne aktivnosti u jednu celinu. Domovi projektovani na ovaj način imaju jednu veliku funkcionalnu prostoriju koja kombinuje kuhinju, dnevnu sobu i prostor za obedovanje. Jedan od prvih zagovornika otvorenog plana bio je arhitekta Frank Lloyd Wright. Wrightovi projekti su se bazirali na centralno pozicioniranoj kuhinji koja je stavljena u fokus dešavanja. To je intenziviralo društveni život porodice. Domaćica je ostvarila vezu sa ostatkom kuće i prestala da bude zatvorena unutar čisto funkcionalne kuhinje. Unutar poslovnih prostora, Open plan je ukinuo barijere između zasebnih kancelarijskih jedinica. Njegov cilj je bio da obezbedi jedinstven prostor u kome je komunikacija i saradnja između zaposlenih prioritet. Mnoge kompanije su usvojile ovakav tip organizacije u cilju promovisanja vrednosti kao što su transparentnost, inovacije i ravnopravnost među zaposlenima. Dobrobit otvorenog plana su vizuelna celovitost prostora, veća količina prirodnog osvetljenja i intenzivnija komunikacija između korisnika prostora. Kao mana može se navesti smanjena produktivnost radnika u kancelarijama ovog tipa, dok je u našoj kancelariji upravo suprotno. Produktivnost i komunikacija među nama prilikom izrade projektne dokumentacije daleko je kvalitetnija zahvaljujući ovakvoj organizaciji prostora. Ukoliko vam je ovaj video koristan, šerujte ga i lajkujte.